elke jaar, ons sien elke jaar nuwe mense en ons sien elke jaar mense wat van die heel begin af hier was, toe ons letterlik die veiling van die Waaf gehou het. Boodskappe stuur, ons waardeer dit baie. Ek wil spesiaal dankie sê ma en skoonpa en skoonma. Ek sien hulle is hier so, dankie vir die moeite, ons waardeer dit. Voor ek verder gaan, wil ek graag net gou vir ons 'n stukkie lees wat ek moeilike tye word nuwe dinge gebore, daar word nuwe inisiatiewe geskep en ons boere is innoverend. So ek dink ons is oor die ergste. Ons draaipunt is definitief hier binne die volgende 6 maande, jaar, en daar gaan definitief nuwe dinge gebeur en op die lang duur gaan dit goed wees vir ons. So ons moet vas staan. Met God, doen jou bes, doen jou werk of jou huiswerk of voorbereiding, werk hard, laat dinge in God se hande. Moenie haastig wees nie, maak tyd om te bid en na te dink voor jy praat of besluit te neem. Ons is so besig om ons eie planne te maak dat die Heilige Gees nie 'n spreekbeurt kry nie. Psalm 46 vers 11 sê: "Wees stil en weet ek is God." Onthou dat die Here altyd by jou is. Hy gee jou die regte antwoorde op die regte tyd. En ek dink dis baie keer wat ons moet wag. Ek sê ons Karoo boere moet weet, ons kar kan net 'n low gear en 'n reverse gear hê. Want voor ons hom in 'n hoër rad sit, dan kom ons in hierdie tye. So ons moet glo en vertrou. Ek gaan net gou vir ons bid. Here, baie dankie dat ons hier kan wees. Liewe Jesus, ons wil vir U dankie sê dat U goedheid geen einde ken nie. Ek wil elkeen in die opdrag wat hier is en vra dit met elkeen sal wees dat hy veilig sal ry. Here, mag U ook hierdie dag saam met ons seën. Ons loof en prys U daarvoor. En ja, Here, alles wat hier is, alles wat ons is, we weet ons is U sin. En ons dra dit so in U op. Amen. Ek wil net vir almal sê, as daar mense is wat voor die tyd miskien wil ry, die ete is by die huis. Daar is tafels, die huis, julle aan die huis is self ook tafels, maak gebruik daarvan. Voor jy ry gaan eet. Anso het baie moeite gedoen en so wil ek sommer vir Anso en Karen sê baie dankie vir al die eetgoed en Elsabeth en Marie almal wat gehelp het. En vanoggend almal wat gehelp het, baie dankie. Mauletek Niels in Antwerp, dis Boel. Boel het tot 'n karretjie uitgestel vandag, maar ek neem aan hy's klaar gewen, Boel. Jy het nie vir my kaartjies gegee om uit te lood nie. En dan FNB James, ek het net vir Boel ook gesê, mense wil hê julle moet 'n mens op sulke dae groet nie, maar in elk geval baie dankie. En Verbeek, Thuis en dan Kelston, Ford, baie dankie. Precision Steel Eugene en Kyron Philly. En OVK, Welshman Robbie, thank you very much. En dan GBG, Christo en Louis, ons sê vir julle baie dankie. Vlei Sentraal Mario, jy en al jou manne, die jong manne, baie dankie. Ek wil regtig sê, hulle doen dinge vinnig en laat dinge gebeur. En nooit is iets te veel moeite nie, baie dankie. En dan ons julle op ons Mara klap, die raad, en dan ons eie Ooskaap teelers wat al die moeite doen. Daar's mense wat al ons keurings doen, fase D afsluitings doen en dan 'n finale keuring doen. So die bulle word nie net deur my gekyk nie. Die bulle gaan letterlik deur 2 of 3 keurings. En Andrew en Justin het my finale screening gedoen. Dirk en Sirkie was hier met fase D afsluiting en dan gewoonlik is my groot vriend David ook betrokke. Hierdie jaar was hy nie. Ons sê vir almal van hulle baie dankie. En dan my braaiers, Corneille in die voorpit en dan Boel gaan later help Philly. Ons sê vir julle baie dankie. En dan Jakkie, ek sê vir jou ook dankie. Ek en Jakkie kom 'n lang pad saam. Ek het al 'n paar staaltjies oor hom vertel. Ek gaan nie weer vandag nie. En
ons los dit daar. En dan wil ek graag vir Hardy en Shaal en Jonker, almal wat by my was en wat ek altyd bel en vra vir die finale kering vir die ramme ook sê dankie. Ek doen als voor die tyd keer ek, maar hulle kom sit die finale chap op. Dit wat hulle nie van hou nie, of dit wat hulle sê is reg, hulle die ouens wat die finale besluit neem, ons sê vir hulle ook baie dankie. As ons net die rostrum afbreek tussen die ramme en die bulle, sal ek graag net vir julle iets wil sê oor die bulle self. So ek dink Jackie, ons gaan begin met die ramme en dan praat ons net daaroor. Baie dankie. Ja, Sandra, baie dankie. Vriende, ons het ek gaan ook maar net iets sê oor die ramme, is 'n baie goeie aanbieding van Punas. Is een van die suiwerste Punas genetika in Suid-Afrika. En hierdie kudde van Sandra kom 'n lang pad saam. En dit is regtig waar. Hy kan trots wees op vandag se aanbieding. Dink die ramme vertoon goed. Dit is al die ramme is gebruik in Sandra se kudde. Hulle was 'n groep van in die 90 wat hy gebruik het. Die beste 35 staan vandag hierso. So julle kry 'n kans op beproefde ramme, vriende. En ek dink met die produk wat hier staan kan julle baie tevrede wees. Dames en here, namens Vleis Sentraal, voordat ek verder gaan, Vleis Sentraal, baie dankie vir hulle insette weer eens. Ek wil vir Marion se span sê baie dankie. Ons voorwaardes van verkoping, vriende, is gedruk in die katalogus. Ons vertrou dat die daarmee vertroud is. Niks snaaks nie. Ons vra net vir asseblief dat u 'n draai maak na afloop van die veiling by die kantoor. En die laai vir die diere sal geskied met die nodige laai instruksies. Folks, are there any questions? Enige vrae? Alles baie duidelik. Dan kan ons begin. Lot 1. Dames en here, hierso is hy. Pragtige ram, breed, diep lyfram, dra baie vleis. Sy vag is op. Sy het 'n baie goeie vag op daarby. Sy syfers is positief. Vriende, lot hom met 1. Hierso geproefde ram. Dames en here, lot hom met 1. Dames en here, wie sê, wie begin met wie sê? 10.000 Amerika 10. 8.000 Amerika right down, en Shuri Amerika right down, but down to 8.000 wie sê, Amerika 6, Amerika 7.000, Amerika 6 bid, Amerika 6, Amerika 6, Amerika 6 bid. Het 6.000 only Amerika 6, Amerika 6.000 only Amerika 6 now. Het 6.000 only Amerika 6 now, Amerika 6 down to the bid. Het 6.000 Amerika 7, Amerika 7 but now. Het 7.000 Amerika right now. 8.000 Amerika right down to the down, Amerika right down, to son Amerika right bid. 8.000 die kan sien, Amerika not long, kan sien, Amerika right down now. 8.000 dames en here, my hammer word gelag. Jacobus ten jou, die bot lê links, all through, done selling. 8.000, baie dankie, 8.000, sal aan jou kant, koper 73, baie dankie, goeie ram wat jy kry. Is 73 nie so. Dames en here, lot 2, ram wat ek baie van hou, prachtige kop aan hom. Dames en heren, sy syfers is goed, 18.9 microns. En dames en heren, hy het 'n bietjie meer volop. Dit is lot 2, 'n absoluut indrukwekkende ram. Vriende, wie sê? 10 van 'n begin. 10 Swally. Ek het 10.000 met Amerika 10, die ander met Amerika 10.000 Amerika 10, Amerika right down, sorry, Amerika right bid now. Ek het 8.000 Amerika right down, sorry, Amerika right bid, Amerika lang, Amerika right down, dan met Amerika right down, bid down, 8.000 met die bonus af nou. Het 9.000 Amerika na Amerika 10, ek het 10.000 met Amerika 10, 10 Amerika 10, 11, thank you, Amerika 12, Amerika 13, 13, Amerika 14, het 14.000 my man, 14.000 my Amerika 15, 15 my by Amerika 16, het 16.000 my man, 17 Amerika 16, Amerika 16, 17 bid, 18.000 my man, Amerika 18 met Amerika 18.000 Amerika 18 bid, 18.000 my man, Amerika 19, 20 bid, Amerika 20, 20 bid, Amerika 20 my man, ek het 100.000 Amerika 20.000 my bid, Amerika 20, at 200.000 dames en here, julle be lot nummer 2, die bod is 200.000, all through, done and selling, 20.000, once and twice, third last time, 20.000, baie number 85, dames en here, Tommy Kaal, die boerdery, Victoria West, baie dankie Tommy, koper 85. Vriende, dit bring ons by lot nummer 3. Self indrukwekkende ram, sy syfers is daar, 18.8 microns. One fix, here we go, lot nummer 3, take it away, kyk die diepte van hom. En dames en here, Frikkie Wenzel praat met my. Wie sê 8.000 Amerika Jordia? 8.000 Amerika right down, 8.000 Amerika 6, Amerika right down, Jordia, Amerika right down, Amerika right down, dames en here, wie sê? 6 vir 'n begin. 6.000 met Amerika 6 down, thank you, Amerika 6 by Amerika 6.000 met die borrel 6, and 6 met Amerika 6 down, Amerika 6 down, Amerika 6 by Amerika 6.000 met die borrel 6 nou. Almal klaar. He's done his time, 6 all done. 6.000 baie goed gekoop, koper 7, baie dankie.
Weet jy gevat? Okay. Vriende, net 'n dispuut, ons veil hom net weer op. Ek bly by jou, 6000. Tiaan, waar het jy gevat? Christian 7. 7000 maar ek het 7 nou. Dit pretty lekker duidelik. 7000 Christian maar ek het 7 maar 7000 dames en here. Almal klaar. 7000 no more selling 7000. Bly vir ons net lekker duidelik vriende. Ek vra vir julle. Dit gaan 'n warm raak in die tent. Vriende, dit bring ons by lot 4, lot nummer 4, dames en here, hier is ons sy syfers is daar, 19.4, 103, 110, hy het 'n bietjie meer volop as sy maand, stapelingte van 'n allemintige 123. Dames en here, hy het goed gegroei hierdie ram. 125 op GDT, met 'n baie sterk bouvorm, lot nummer 4, 'n breë bors op hom. Wie sê, my atleet manne, Frikkie, is julle manne aan, 6000 met namer, ek het 6000 manne, ek het 600 manne, ek het 6000 meer op man by jou, ek het 6000 met, ek het 7, thank you, ek het 7, ek het 7 nou, ek het 7000, ek het 1000, ek het 9, thank you, ek het 9, ek het 9000, ek het 9, at 9000, ek het 9, ek het 10, thank you, ek het 10, ek het 10,000 nou, ek het 10,000, ek het 10, ek het 10,000, maar ek 10, ek het 10,000 ookies in jou kan, almal klaar, maar die stemmer ek 10 nou, almal klaar, ookies, baie dankie, 10,000 Adelaide, positief, getrouwe kliënt van ons, alle sukses met hom, die onderbeurs, dankie kerels, lot 5 maak gereed, hier is hy, lot nummer 5, 'n geweldige breë dik lyfram dames en here kapasiteit. Dis die oeye wat konsistensie het. Die jong oeye wat langs die ramme gestaan het, is van Sandri se jong oeye wat hy vir ons uitgestaan het. Julle kan self sien die eenvormigheid aan hulle, net soos hierdie ramme, dames en here, hierdie ram se syfers uit bietjie meer wil op indeks op 115, stapellengte van 102, GDT van 104. Dit is lot 5 vriende, wie begin by. Breedte het hy per excellence, goed op sy bene. Vriende, 8000. Hy velder by die uit ons hierdie rammer uit nou. 8000 by die uit ons weer wie sê 8000 by die 6. 6 number organize 8000 number get 6 number organize 7 take number get 7 bit now and get 7000 number get 7 number get 8000 take number get beer 8000 number get 8000 number get 9 take number get number get 9 now het 9000 number get 9 number get 9000 number get 9 left and at the get 9 dames en heren met Boris 9000 almal klaar nou 9000 baie dankie 88 James, baie dankie, alle sukses met hom. Jy en Christian wat daar onder sit. Baie dankie, dames en here, dit is lot 6. Lot 6, breedte, selfde storie. Kyk die vorm uit van die ramse bouvorms. Goed op die been, diepte, dames en here, trap baie vleis, hulle het goeie volop, moenie fout maak nie, dit is lot 6, vriende, wie sê. Alright, folks, here we go, goeie sterk skouwer op hierdie ram, dames en here, liefs op by meneer wie sê, 8000 weer, 6000 met namer get 6, dames en here, namer get 6, namer get 6000, dankie, namer get 6, namer get 6, namer get 6, het 6000 on die namer get 6, namer get 6000, namer get 6, namer get 6, ja, 6000 dames en here, allemaal klaar, no more than 6, selling at 6, done. Baie dankie, daar kry sy ram, vir 6000, Zak, baie dankie, ondersteun ons baie goed, dames en here, dit is nou lot 7 wat in die ring is, lot nummer 7, hierso is hy, kyk net die houding van die ram, prachtig, dames en here, sy gram, stapelingte 113, sy syfers is positief, vriende, hierso is hy, diepte kapasiteit, wie sê, one folks, here we go, start me up, same story, 6000, let's go, ja, 6000 met namer, 600 met namer, 6000 dames en here, ek 6, denk jy namer, Zak by jou, en ek 6000, maar ek namer, 600 met namer, 6000 met namer, 7, denk jy namer, 7 right now, 8000, ek namer, right, met namer, 8000 met namer, 9, het 9000, ek 10, denk jy namer, 10, met namer, 10, 10, namer, 10 weer, en ek 10,000, 11,000, ek namer, kan ek 12 van Frikkie, ek 12 jaar, en ek 12,000 Frikkie, namer, 12,000 Frikkie, wens al 12,000, namer, 12 jaar, op 12,000, ek 13,000, namer, 14, namer, 14, ek 14,000, nou 15,000, namer, 15, 15, namer, 15, het 15, wat we doen, namer, 15, 15, namer, 15, dit 16, en ek 16,000, namer, 16, namer, 16, 16 dit, en ek 16,000, namer, 16,000 now, all done. No more selling, 16,000. Baie dankie, 16,000 Frikkie. Oper 12, baie dankie.
Hy kry sy ram, Frikkie alle sukses, by 100 beers, dankie manne. Julle het goed ingeklim met hom, is 'n goeie koop, baie dankie, alle sukses met die gebruik van hom Frikkie, en vriende, dit is lot 8. Lot 8, lot nummer 8, 118, you got the figures, hy's bietjie fynner as hy maat, 17.5 op die microns, vriende, hier is ons hy. Lot nummer 8 in die ring, dames en heren, wie sê, selfde story, kom ons gaan 8.000, wie sê, uit, alweer beheer, uit, 100.000, nummer 6, nummer 6, nummer 6, nummer 6, zak beheer, nummer 6, beheer, en 6.000, nummer 6, nummer 6, nummer 6, nummer 7, en ek het 7.000, zak 10, die nummer 7, beheer, en 7.000, nummer 7, uit, nummer 8, nummer 8, nummer 9, nummer 9, beheer, en 10.000, die nummer 10, nummer 10, 10, 11 now, 11.000, 12, 12.000, 12, nummer 13, 13.000, 30, number 30,000, son number 30 now, a cyborg of 13, number 14, 40,000, number 14, at 15, thank you, number 15, number 15, 15, number 16, at 16, number 17, number 70, but number 18, 18,000, number 18, and 19, thank you, number 90, number 20, number 90, at 12, number 19, number 19, 19,000, number 90,000, son number 19, left and number 90, yeah. Dames en heren, my pot is 19,000. Allemaal klaar. As julle manne seker, ek sê vir julle baie dankie, 19 hulle there, en dan, koper 4, baie dankie, 19,000, hy kry sy ram, alle sukses met hom, thank you Kevin, all the way to Adelaide, well done, well bought. Vriende, dit is lot 9, 112 op liggaamsmassa index, dames en heren, hy is 103 op selectie index, 100 op 11 op GDT, sy syfers is positief, hy het 'n baie goeie bouvorm, hy het 'n skrotum, een van die grootste skrotums van die ramme vandag op hierdie veiling, dit is lot 9, kapasiteit verseker, wie sê, kom ons gaan, 6.000, 600, number 6.000, zak en jy kan number 600, number 6, number 6 bed, en ek het 6.000, ek kan number 600, number 6, number 6 bed, 6.000 namens in hierdie borrel, 6 zak en jy kan number 6, 6.000, allemaal klaar, 6.000, one and only, selling at 6, en dan, koper 7, zak, baie dankie maat, 6.000 rand, jy koop baie goed, like as jy bied, dan wil hulle 10 jy bied. Dames en heren, lot 10, hier kom my in. Breed het. Kyk net sy GDT, sy syfers, 116, 125. Dames en heren, 113 op selectie index. GDT index van 'n allemandige 167, een van die heel hoogstes. Pragtige bouvorm op sy skouer sterk, uit 'n goeie vag op, dit is lot 10. Wie sê, kom ons gaan, 8.000 wie sê, Margaret down, sorry, 6.000 kom ons gaan, en 6.000, 6.000, Margaret 6, Margaret 7, Margaret 7, Margaret down, Margaret beer, 8.000, Margaret down, Margaret 8.000, Margaret 9, thank you, Margaret 9 beer, ek het hier, Margaret 10, Margaret 10, Margaret 10, 11, thank you, Margaret 11 beer, 11.000, ek kan Margaret 11,000, hier, Margaret 12, Margaret 11,000, ja, 11.000 langs lady, 12.000 euro per man, is er, Margaret 30 now, 13.000, Margaret 30 now, Margaret 30,000, Margaret 30 now, my boy, body kan Amerika 13,000, ek sê vir julle baie dankie, 13,000 links, all done, no more 13,000. Thank you Mr. Mbowe, well done, 23, thank you Dave. Folks, lot number 11 is hier, lot 11 is hier ook, lot number 111, dames en heren, op cijferstapel lengte wat uitstaan is 112, een besonderse goede GDT van 125, dames en heren, sy cijfers is daar, in die ring, wie zijn en sy maats, net diezelfde, selfde story, goed op sy been, breë bors in die ram, wie sê, 8.000 Margaret, sorry, 6.000 kost gaan, en 6.000 Margaret, en Saxenborg op 6.000 Margaret, 6.000 Margaret 6, en 6.000 die kan Margaret 6.000 6, nou meneer die borrel 6, allemaal klaar, zak aan jou kant, 6.000, dan op bal, en dan, nummer 7, 6.000, dankie zak. Goed gekoop zak, jy gaan nooit terugkijk op die ram nie. Vrienden, dit is lot 12. Lot 12. Lot nummer 12, folks, here is, have a look at this one, meneer Vageweg 108, met een tikkie meer wolf,
En 'n stapelingte van 101 vriende hier so uit. Dit is lot 12 met 'n geweldige breedte op hom. In sy hak is hy baie sterk. Wie sê? Die Wensels praat met my. Kom ons gaan. 8000 sorry. 6000 op die down. Right down to get the right but now get 8000 met die bonus 8000 met die 8000 so die nou get bid. 8000 kan oor get 8000 op nou get 8000 op nou get 8000 ja. 8000 dames en here as jy nou kan dit langer oor get 9 teken en oor get 9 bid. 9000 kan oor get 9000 op oor get 9 bid nou. Ek kan 9000 kan oor get 9 Jacobus by jou 9000 almal klaar. 9000 Jacobus Leroux voor baie dankie Jacobus, jy kry jou ram. Alle sukses met hom. Jacobus is vandag hier met sy hele span. Jacobus, baie dankie, is lekker om julle almal by mekaar te sien. Jacobus, net jou nommer asseblief. Een van die broers, 21, 22. Baie dankie Jacobus. Vriende, dit bring ons by lot 13. Lot 13, onseil. Here we go. Goeie wol, as balans is hier, 118 GDT, recht dames en heren, wie sê? 6000 kost gaan, 6 aan bed, en ek het 6000 my man, maar ek het 6 aan bed, en ek het 6000 meneer, word 6000, maar ek het 6 aan bed, maar ek het 6 bed aan, maar ek het 6 bed, en ek het 6000 aan die son, maar ek het 6 hier, maar ek het 6 bed aan, ek het 6000, allemaal klaar op 6. No more, selling at 6, en dat, koper 85, 6000 rand, Tommy Caldo, Victoria, wees, baie dankie. Alright, vriende, dit is lot 14. Lot number 14, here we go, folks. Here is on sale. Have a look at this one, dames en heren, praat erbij. 6000 weer. 6000 Christian, wat jullie man op 6000, maar ik het 6 maar ik het 6000, ik het 6 maar daar. Het 6000 on is maar ik het 6 maar ik het 6 maar ik het 7 maar ik het 7 beer. Het 7000 maar ik het 7 maar ik het 8000 maar ik het ja. 8000 maar ik het 8000 mijn man maar ik het 8000 beer. 8000 ik kan als jullie man kan het lang kunnen zijn maar ik het ja. Er ik neem ik het 9 ik kan niet bij maar ik het beer. Ik kan 9000 maar ik het 9000 maar ik het 9 op 9000 maar als jullie man zeker die kan maar ik het 9000 zo maar ik het 9 op 9000 maar wat geluk, allemaal klaar, 9000, baie dankie, rechts, was, koper 100, dank, baie dankie, ek is so bang jy het nie koper nie, spot nie Dirk, jy sal nie skreeuw so niemand het nie, 15 dames en heren, hier sal sy, 1-5, hier is, 15, Breer Ramnes is daar, wat sy cijfers is goed, 105, dames en heren, hier sal sy, 104 op GDT, vriende, folks, let's go on this one. Take it away once again. 8,000 to go now. 8,000 wie sê, 6,000 begin by. 6,000 by nou, maar ek 6,000 meer op man om beheer, maar ek 6 aan beheer. Het 6,000 on is, maar ek 6 aan, maar ek 6 beheer. En ek 6,000 on is, maar ek 6 ja. En ek 6,000 maar ek 6 aan banana, maar ek 6 banana, maar ek 6 beheer. Die oppermans, ek het 7,000 Jacobus nog maar ek 7, 8,000 now. 8,000 julle weer nou, maar ek 9. Het 9,000 maar ek 9,000 banana, maar ek 9 Jacobus weer. Almal klaar. 10 is terug, 10,000 maar ek 10, Jacobus 10 maar ek 11, thank you. 11,000 maar ek 11,000, Jacobus daar het jy nou 11,000. Jacobus nou 11,000, baie dankie. 22. Voortbouw voor toe, baie dankie. Jacobus. Lot 16. Maak gereed, hier kom in. Rabat lekker beweeg. Dames en heren, hier is ons 18.3 op die microns, 103, 104 op selectie-index, stapellengte van 116, goed gegroeide ram, GDT-index van 118, levendige ram, in die ringe, bonkige, stevige ram, vrienden, kom ons gaan. 6,000 kom ons gaan. 6,000 bij de aangered, 6,000 hier in Amerika, 600 aangered, die aanbied Amerika, 7, thank you. Het 7,000 Amerika, 7 bij de aangered, Amerika, 7 hier in Amerika, 8,000 bij de Amerika, 8,000 Amerika, 9, het 9,000 in Amerika, 10, thank you, Amerika, 11,000 now, 11,000 bij de Amerika, 11 Amerika, 11 beer, 11,000 on is Amerika, 11,000 is Turk en jou kan 12 nou, en ik heb 12,000 bij de Amerika, 12 hier, Amerika, 12,000 ja, en ik heb 12,000 dat de bank terug je man, 12,000 is zo, en ik heb 12,000 als je nog maar kan ontvangen, in Amerika, 12 ja, en 12,000 aan de andere kant zet in Amerika, 12 beer, 12,000 allemaal klaar. 30. Ze krijg. Baie dankie al die pad aan over toe. Baie dankie. Je krijgt een goede naam. Alle succes met hem. Hij was steen van Skoonbaan baie goed. Toen uitgegaan het hy geleend. Nou moet jy koop. Sandra, jy werk recht met die manne. 17.
Hulle kyk nie nou goed dat hulle verniet kry die hier. Right, lot 17 is lot 17 dames en heren hier. Right, lot nummer 17 sy syfers is daar meneer 111, 102, 105 meneer hier sal sy. GDT niks van ornament 118 daar. Right, lot nummer 17 hier dames. We gaan daar Lisa, we gaan get 6 ja. It's 6 6 maar get 6 get 7 but now. Let's see what is number right down but now. 8000 right down but now 8000 right now. En get 8000 again but right down but now right here. 8000 meneer is helemaal klaar. All up and down gentlemen sitting now op 8000 al 3 en al dan aan myself normaal at 8000. Baie dankie. Joppie. Goed gekoop. Lot nummer 18 is lot nummer 18 dames en heren sal sy. Lot nummer 18 dames en heren meneer kyk 'n bietjie mooi daar. 18.7 mikrons. Liggaamsgewig indeks meneer 106. 113 op vlaggewig indeks dames en heren. Right fix here we go now dames en heren. Lot nummer 18 meneer wat sê daar. 6000 on the number 6 and now. 6000 over 6 now. It's 6000 on the number 6 and now. It's 6000 now. It's 6000 over 6 and now. It's 6000 over right down. 8000 over 8000 now. 8000 over 8000 here we go right down now. 8000 kan over 8000 meneer Jalaman kan het lang en Senadania. At 8000 Overman Saboro Jalaman kan het lang en Senadania. At 8000 on 3 and dan now. At 9000 nog is aan gedaan nou. Ek het hom op 9000 gedaan 1000 maar nou. Op 9000 maar gedaan 1000 gedaan gedaan 9 op 9000 rand is Jalaman by 10 nou. Ek het so gedink 10 na. 10000 maar 10 rand ook geskryf vir my. 10000 maar 10 rand gedaan gedaan 10000 rand is op 10000 is Jalaman klaar. Al het dan sending now at 10000. Happy baie dankie 10.000 as julle. Ram baie dankies. Alle sukses met hom. Right, 19, dames and heren, lot number 19 is lot number 19, folks, you've got it figures and you got it all, yeah. 112 and 111, folks, here he is, yeah. Right, dames and heren, selectie niks van 104, kijk een beetje mooi naam. Right, lot number 19, en dames en heren, wat zijn de mannen zijn, we beginnen hier. Kom ons gaan op 6, ja. 6000, maar get 6 Cristiano. Het 6000, maar get 6, en maar get 6, maar get 6 meer. Het 6000, maar get 6, en maar get 6 down, ja. En get 6000, maar get 6, en maar get 6, here you go, now get 6, ja. Op 6000, dames. Ze hier allemaal klaar. Christian, aan jouw kant. Lot 20. Die ram raak minder, dames en heren, en ek hou hulle dop. Die een ram lyk soos die ander. Lot 20 is lot nummer 20, dames en heren, is sy syfers is positief, 110 en 109, dames en heren, 115 op stapeling, meneer, geen niks van 111. Sy syfers is positief, meneer, en sy ram wat ek van hou. Right, dames en heren, wat sê nou, lot nummer 20 is, meneer, wie begin met daar, wie sê, 6,000 get 6,000 but now, 6,000 aside, it's 6,000 get 6,000 now, it's 7,000 but now, it's 8,000 right now, 8,000 right but now, 8,000 but now, right sir, and I got 8,000 right now, right now, of 8,000 you gonna sell them, gonna send a number right here, 8,000 around the ring and sending a number right here, 8,000 all done, selling a night, no more. 8,000 jy baie dankie, 8,000 jy koop 'n goeie ram, baie dankie. Ons goeie gaan baie goed doen by julle. Right, 21 is on say lot number 21 here. Lot 21 dames in here. Right, friends, you've got a figures here we go now. Lot number 21 dames in here. I'm going to get 6,000 here. Sana story here. Come on, I'm going to get 6 now. 6,000 is on. I'm going to get 6. I'm going to get 6,000. I'm going to get 6 bid now. It's 6,000 is on. I'm going to get 6 now. It's 6,000. I'm going to get 6. I'm going to get 6,000 is going to make it long. I'm going to send it on here at 6,000. Are you through? And then I sell them all. This time at 6,000. Yuppie, bye, donkey. Sana story. Ons waardeer die ondersteuning. Lot 22, goed gegooid aan 118 op GDT, dames en heren, 100 en lot nummer 22 is haar. Lot 22, folks, here we go.
Breed balans en meneer, sy sal sy meneer, kyk bietjie mooi, lot 22 in die ring, meneer, wat sê Lisa? Right to number 6 now, 6,000 number 6, 6,000 number 6,000 number 6, here number 6, what do you say to number 6 bid now? Hit 6,000, we say number 6 down, shooting number 6 here, of 6,000 now, James Beard, number 6 bid, hit 6,000 number 6, number 6 here, and I can 6,000 on the gun, see number 6 here, all through and done, sitting at 6. James, dag, baie dankie. Lot 23 is daar, dames en heren. Lot 23 is daar, capaciteit verseker is daar. Gee die tenings van 118 weer eens daar en is sy maat voorgegaan. Right, he's also a lot of Madrid and 12 folks. Here we go, a lot about 23 folks. What do you say to Dominator? What's it? 6,000 goes hot. It's 6,000, 6,000 V. Say, now I get 6 shooting, now I get 6 here. It's 6,000, I want to get 6, but now I get 6,000 here, now I get 6 bid. It's 6,000, I want to 6 now. It's 6,000, I want to get 7, but now I get a 7 card. It's 8,000, but 8,000, down, I get a 9. It's 8,000, but down, I get 8,000 aside. 8,000, but 8,000 workies BO. As you're not going to send it, I'm going to get 8 here. 8,000, and here you go, now. Are you all out and done? Sending it 8. 8,000 oogies van 4 en baie dankie Adelaide toe. Alipad positief. 8,000 goed gekoop, baie dankie. Kyk net daai 3 bors. Wie kyk hy? Hy kyk na hierdie kant toe. Right, dames en heren, lot 24, breë ram. Kyk na die skouer aanhechting van hom met 'n diep breë basis. Right, hy dra by jou vlees, meneer, hy het 'n goeie vang gedra by meneer, wat sê hy saam, meneer, wie sê? 8,000 weer die saam, right now, 6,000 kos gaan. Het 6 banaan, 6,000 banaan, 6,000 banaan, 6 banaan. Het 6,000 banaan, 6,000 meneer, wie sê, meneer, 6 ja. En ek het 6, thank you, James, ja, kan en ek 6 ja. En ek het 6,000 on is on, ek het 6 banaan. Het 6,000 kan ek 6 ja. Op 6,000 rand kan is julle maar klaar. 6,000 koop 88, dankie. Goed gekoop. Lot 25, die Ramarak Miller, dames en heren, 25 is daar. Lot 35, here we go. Lot nummer 25, dames en heren, wat sê weer in James, jullie gaan weer wat sê 6,000 nummer 6, nummer 6,000 wie sê nummer 6, sorry, nummer 6 ja. Het 6,000 nummer 6, nummer 6,000 nummer 6 ja. Op 6,000 nummer 6, dames en heren, gaan 6. Het 6,000 nummer 6, nummer 6,000 dames en heren, nummer 6 ja. Op 6,000 heren, gaan 6,000. Doodstil. Tijd gaan asseblief. Lot 26 het goed gekrooi onder de helft op GDT-index. Lichaamsmassa index 107, dames en heren, met 18,9 op die microns. Hij is in die ring, hij is hier om verkoop te worden. Hij is about to be sold, here we go now. Right, folks, here we go now. Kijk van mij, wat zit de man is aan. Right, what do you say now? 6,000 weer is aan, maar ik het 6 out. 6,000 nummer 6, maar ik het 6,000, maar ik het 6 ja. Het 6,000 maar ik het 6,000, maar ik het 6 now. Op 6,000 rand is jullie man kan het lang kunnen sell now. Op 6,000 maar wordt gelukkig is jullie man klaar. 6,000 die Oppermans, baie dankie. Wat van hy vorige een? Wat van hy vorige enetjie? Ek vat maar altyd 'n kansie sien. Lot 27, Lot 27, Lot 27 is meneer, Lot 27. Right, breë bos hier, kyk na nou, dan hy's lekker oop in sake, meneer, is 'n trotse Ramisa. Right, dames en heren, draai om met die af vir die wensels kyk. Right, wat sê die frikkie, wat sê die Manisa? Right, what do you say to David, 6,000 wie sê? 6,000 banaan, 6,000, what do you say to David, 6 Cameron, talk to me, what do you say now? It's 6 banaan, 6,000 banaan, 6 ja, op 6,000 banaan, 6 now, it's 6,000 banaan, 6 ja, Kobus vir jou, op 6,000 rand is julle matlaar. Kobus, Leroy, baie dankie. Lot 28.
Right, lot number 28, folks. Yeah, look at the depth here. You've got the figures, folks. 103, 119 here. Met 'n bietjie meer vol, dames en here. Hier sal sy stapeling te 121. Hier sal sy. Right, folks. Lot number 28 on sale. Take it away once again, yeah. And what do you say to Dominic number again 6 here? 6,000 kost gehad. Met goeie stapeling te meneer. 6,000 number 6 now. Het 6,000 is al mannen wat die ballen volmaak. Het 6,000 number again 6 en benadering 6,000 is here. Op 6,000 enige man 6,000 benadering 6 here. Anyone at 6,000? 5,000? 5,000 number 5,000 big number get 5 now. Hit 5,000 number get 5,000 number get 5,000 number 5 now. Hit 5,000 dames en heren is helemaal klaar. 5,000. Wat jy gevat Christian? Tian? 86 86 of 88? 86. Dankie Christian. Righto, kapasiteit dames en heren, is een ronde raam. Sy kapsie die konsistensieskap in die ring dames en heren. Sy syfers is daar meneer 118 op GDT meneer uit goed gegroei. Kyk na die absolute uitstaande bouvorm van die raam. Right meneer Puna meneer, Syver Puna genetika meneer van die oudste in Suid-Afrika. Right, what do you say now? Take it away once again right now. 6,000 kost gehad. Het 6,000 benaderen, 6,000 benaderen, 5,000 benaderen, 5 now. Het 5,000 benaderen, 5,000 benaderen, 5 now. Het 5,000 dames en heren, benaderen, 5,000 benaderen, 5 ja. Het 5,000 benaderen, 5,000 weer Egeman 5. Het 5,000 die kan hebben 5,000 benaderen, 5 weer iemand at 5 ja. En Egeman 5,000. Wat eruit gaan. Je hebt hem gemis. Ja. Alright, dames en heren, lot nummer 30 is ek reg. Lot nummer 30, meneer, met de paramoor om te gaan. Die soos lot nummer 30 is al lichaamsgewig en die serie soos hy GD 25. Right, lot nummer 30, folks, on ja. And take it away once again, but you said it, cinema is having in Maria Visa, 5,000 to start, 5,000 banana, 5,000 banana, 5,000 5 yeah. 5 banana, 5,000 banana, 5 but now. Hit 5,000 banana, 5,000 banana, 5. Op 5,000 die kan as julle maar kan het lang kan as dit dan 5 ja. Op 5,000 almal klaar. 5,000 is verkoop. Baie dankie Dirk aan jou kant. Maklik. $31, lot $31. Lot number 31, yeah. Lot 31 aan die ring, dames en heren, wie en zijn zaden door die meneer wie zijn namen, 5 bedaal, 5,000 kost gehad, 5,000 bedaal, 5,000 bedaal, 5,000 bedaal, 5 ja, het 5,000 had je namelijk 5 bedaal, 5,000 bedaal, 5, het 5,000 die kan het zullen, maar kan het lang, kan het zullen dan ja, 6 now, het 6,000 bedaal, 6,000 bedaal, 6 ja, en ik het 6,000 van de namelijk 6 bedaal, 6 nou, op 6,000 rand die kan het zullen maar klaar. Maar je wat je gevat 6,000, baie dankie, goed gekoop. Thank you, Brett. Right, folks, 32 on sale, lot nummer 32 met de paar dames en heren, is die laatste raam van die dag. Dames en heren, baie dankie vir julle ondersteuning. Lot 32 in die ring, dames en heren, kom ons sluit die veiling af wat julle op 6,000 nou. 6,000 benadering, 5,000 benadering, 5,000 benadering, 5 nou. Het 5,000 Christian, want julle man op 5,000 benadering, 5 nou. 5,000 die kan benadering, 5 benadering, 5. Het 5,000 die kan benadering, 5 benadering, 6 nou. Het 6,000 benadering, 6,000 benadering, 6 ja. En ik het 6,000 die kan benadering, 6 benadering, 6 ja. Op 6,000 om teens die boot as julle maar klaar. Om teens baie dankie, 6,000 is jou daar. Right, teens net jou nommer asseblief oom. Net die nommer hier. Lot koper 5, baie dankie. Vriende, ons gaan net gou die ringe afbreek. Dan gaan ons met die balle begin. Ons wil net vir almal baie dankie sê vir die ramme en ek hoop regtig die ramme sal goed doen by julle. Ons het al die ramme getoets deur die veeartse. So alles is getoets vir vrugbaarheid en die nodige toetse is gedoen. Die beeste, die selle en die koeie, dit het ons ook gelaat toets. So van ons kant af het ons regtig probeer om alles te doen. Ek wil net graag hê dat julle op die vroulike diere se katalogiste 100% seker maak wanneer wat kalf, dat daar nie misverstande is nie. En ja, ons staan almal by ons produk en
al ons gasverkopers se name is daar, ek wil ook vir hulle elkeen sê, die diere lyk regtig goed. So, en ek wil elkeen vra, as hy enige twyfel is rondom dragtigheid of wat, ons het 3 weke terug alles weer gedoen, ons toets die koeie almal 2 keer vir dragtigheid. En as jy twyfel, is jy welkom om op jou eie onkoste weer te doen, binne 2 weke wat die beeste by jou afklim, en dan sal ons, as daar enige probleme is, dit regstel of regmaak, want binne ons vermoë het ons gedoen wat ons kon. En ek wil net graag vir julle iets sê rondom versekering. Ek het in my lewe ook baie min goed bulle verseker. Ek het hierdie jaar eerste keer 2 keer in my lewe bulle verseker. En ek gaan julle net vinnig sê, op 6 maande, dit is by die kantoor as jy dit wil doen, dis Kuda versekering, hulle doen baie veilings reg oor die land. Op 6 maande is dit 4,25% op jou bil se bedrag wat jy koop. BTW ingesluit, en die dag as daar 'n eis is, dan betaal hulle jou ook BTW ingesluit. So is vir 6 maande is dit 4,25% in, op 'n jaar is dit 7%. So jy kan vinnig 'n som maak, want ek voel, dis die eerste keer in my lewe wat ek voel is regtig bekostigbaar, en dis hoekom ek het ook gedoen het. So ek wil net graag vir almal dit sê. Die bulle se volgorde gaan so klein bietjie verskil. Ons gaan net nommer 5 eerste inbring en dan gaan ons gewoonweg deur. Op die katalogus is ek reg is lot nommer 18, Jakkie. Kyk net, ja, lot nommer 18 is staan daar, hy's nie getoets nie. Daai bil is wel getoets. Hy's negatief op al die gene, so hy is definitief getoets. En ek meen ek het dit deurgestuur na die kantoor toe. Daar het 'n misverstand gekom met die jaargetal voor, is die jongste bil op die veiling. Hy's 2307, hulle het hom deur laat gaan is 2207. Ons het dit reggestel, ons het dit reggemaak. So ek wil net hê almal moet kyk daarna. En voor ons gaan bulle, wil ek ook vir Oom Henny sê, Oom Henny, baie welkom. Oom Henny was so oud soos my pa, en ons wil 'n sweep opveil vir Oom Henny. Maar Oom Henny, jy sal my toelaat dat ek 'n storie vertel wat Oom Henny vir my gesê het. Toe ek is 'n jong man, baie middag naweke, dan kom ek bietjie laat terug en dan gaan kuier ek daar by Oom Henny vir 'n ruk en Oom Henny brei en hy sê altyd, "Sandra, ek hoor jou." En so, dan kom ek weer by hom aan en sê hy, "Jy is regtig slim." En 'n hele klomp jare daarna kom Oom Henny en ek en hy praat maandeliks op die telefoon. En toe ons Kobai sê, toe sê hy vir my, "Onthou, jy moet soet wees." Ek sê vir Oom Henny, "Maar oom, weet mos ek is nie altyd so soet nie." Hy sê, "Oké, nie stroop soet nie." So dis wat ek van Oom Henny kan sê. Jakkie gaan hierdie sweep vir Oom Henny opvuil. Right, so almal ken Oom Henny, daar sit Oom Henny, hy's van Somerset, hy's landwyd bekend met sy absoluut hande werk met die swepe. So dankie Oom Henny. Right, ek vuil hierdie sweep op vir Oom Henny. Right, vriende, dames en here, hy's met beespel gemaak, 'n pragtige stok met hierdie sweep aan vas is. En dit is net nog 'n kunswerk vir Oom Henny. Vriende, wie begin by 1000 kos gaan? 1000 by die naardige 1000 by die naardige 1000 die naardige 1000 by die 1000 by die 1 by die 12. Ek het 1000 by die naardige 12 by die naardige 1200 by die naardige 12 by now. 1200 by die naardige 14. 1600 by die naardige 1000 by die naardige 1000 right now. 1900 by die naardige 1000 right by die naardige 1 right yeah. En ek het 1900 by die 2 by die naardige 2000 by die 22. 2200 by die naardige 2002 by die 22 by now. En ek het 2200 by die 22 by die naardige 22. 2200 by the 2000 by the 3000 now. 3000 by the 3000 by the 3 bid now. 3000 by the 3 bid now. 3 bid. En ek 3000 die kan as jy man kan dit langer as dan by the 3 bid. Ek 3000 Christie by jou is jy nou almal klaar. 3000 no more setting at 3. Christo baie dankie. Christo het laas jaar ook die sweep verkoop. Christo baie dankie om hierdie ons is bly verkoop in 'n goeie prys. Baie dankie. Vriende, dit is by lot 5 wat ons die bulle gaan begin. Lot number 5, dames en here, hierdie bil se syfers is goed. Is absoluut 'n versbil. Op geboorte was hy 28 kg, 131 dames op kalf gemaak. 108 op speelkalfwaarheid, goed gegroei, de regdeur dames en heren, onhuisware, aangepaste koei, 113 dames en heren, koeiware van 106, hier zoals hy. Dames en heren, Tiedek aan moederskant, die TKP van 355 dae, hy het 'n besonderse vrugbare moeder, hy was 'n klein kalf met geboorte, wie sê, folks, here we go.
Stop me up, what do you say? Now we're going to 50, 50, now we're going to 40, 40, now we're going to 40, thank you. I get 4,000, but now we're going to 40, now we're going to 42, but I'm going to get 20, 4,000, but I get 245, at 5 and 4,000, but I get 50, down, I get 5,000, but I get 2, at 2 and 5,000, but I get 52, but now I get 52 now, and I get 3 and 5,000, now I get 52, now I get 52, but I get 52, at 55, down, but now I get 5 and 5,000, but I get 55 now, and I get 5 and 5, but I get 60, and 60 down, but now I get 6,000, now I get 60, and 5, 65 down, but I get 5, yeah, and I get 5 and 6,000, now I get 65, yeah, I get 5 and 6,000, now I get 7, I get 70, thank you, I get 7,000, now I get 70, now I get 75, 75 now, and 5 and 7,000, now I get 75, bucks nog enige, of 5 and 7,000, now I get 80, 80, now I get 80 bid, 80 now I get 80,000, now I get 85 now, I get 5 and 5,000, now I get 85, you get 85 now, I get 5 and 5,000, but 85, fixed the bid is 85, 85,000 left, and I get 85 now, dames en heren, 85,000, dat is je zeker, 85, die week is by jou, dan in setting, 85. Dankie David, kom ons gee lekker aan 'n klap, baie geluk Davie, 85, koper 18, hy kry sy bal. Buks, jy is my onderbeer, ek sê vir jou baie dankie. Jy kom altyd alleen, ek is bly, jy het iemand by jou vandag. Vriende, dit is lot 1. Ons volgende bal, so jy kan net terugblaai in die katalogus. Lot 1. Figures are positive, 107, 122, 1112, 119. Dames en heren, hy is besonders positief op die cijfers. En dames en heren, hy het 'n besondere moeder TKP van 363 op die TKP. Vriende, hier is hy, dit is lot 1, 'n veilige bal, 'n bal wat ek van hou. 50,000 by down, 50, 40, 40 down, 40 down, 4,000 by down, 40 bid, at 4,000 by down, 42 by down, 24 down, 45 down, I get 5,000 by down, 50, 50, I get 5, at 5,000 by down, 55 down, by down, I get 55 down, I get 5,000 near Stains upon, I get 55, yeah, at 55 down, by down, I get 55, yeah, I get 60, at 60 down, by down, I get 6,000, by down, I get 60, yeah, op 6,000 by down, I get 60 down to the sun, I get 60, yeah, op 60,000 dames en heren. Allemaal klaar. 60, 5, 65,000, but I get 65 now. I get 65,000, but I get 65 now, but I get 65, yeah. At 65, he's on the phone, no son, but I get 65. All done setting. 70. Vierde kans. 75. Are you in, Brett? 80? 75 right at the top. 80 with you. 75 on top. Setting at 75. 1, 2. Third and last call. 75, thank you. 84 is the buyer. Red Newton by Underbidder. Thank you so much, Red. Ja, André Marais die bal gekoop. André baie dankie. Vry sentraal teen namens hom op. Ons sê vir hom baie dankie. Vriende, ons bring lot 2 in. Vriende, is 'n bal wat ek baie van hou. Die balans in hierdie bal is absoluut iets wat 'n man se oog vang. Sy syfers is positief, 102, 125 dames en heren, 112 op koeiwaarde. So kan ons aangaan. Aan moederskap, dames en heren, moet 'n TKP van is ek reg, 351. Ek het 'n bietjie doodgekrap met my pen. Mario, kyk net sy TKP, maak dit seker. Maar lot 2 is 'n indrukwekkende bal, vriende, wie sê? 50. 50 sorry now, 50 thank you. And I get 5,000 by down, I get 50,000 by down, I get 5,000 by down, I get 50, 50, but I get 55,000 by down, I get 55, I get 60 down, I get 5, and 7,000, I get 65,000, I get 65 by down, and I get 5,000, I get 65 down, I get 65 by down, I get 70, I get 7,000, I get 75 by down, I get 75 down, I get 80, 80,000, I get 85 down, I get 85 down, I get 85 down, I get 85, I get 5,000, I get 85 down, I get 85 by down, dames en heren, ball is 85,000. I get 85, yeah. The ladies but at 85. All done, setting at 85. The other dames hier op 85,000. I get 85, yeah. 85,000. Allemaal klaar. Is done his time. 85. Lady, my mom with you. All through. And done 85. Koper 17. Baie dankie. 85,000. Hy is verkoop. Dassie, baie dankie. Alle sukses. Dassie de Villiers. Baie dankie. Alle sukses met hom, Dassie, en so hoop hy pas goed aan. Ek hoop hy doen baie goed by jou
Alle sukses. Baie dankie. To my underbidders also, thank you so much. Dames en heren, lot 3. Lot 3. Speenkapware van 109. Dames en het goed gegroei van 113 op index. Karkasware 117. Wat kan ek meer sê? Dames en heren, met die TKP wat besonder gunstig is aan moederskant, dames en heren, en aan grootmoederse kant, dames en heren, baie goeie koeifamilie hierso. Dis lot 3, 'n ronde hardebal in die verkoopsring. Wie sê? Dames en heren, 50 vote 40 now. 40,000, ben aan de 40,000, met aan de 45, dan ik 50, dan ik 50. Ik heb 55,000, dan ik 50 van, dan ik 60, denk je, ben ik 60. Ik heb 75,000, dan ik 60 van, dan ik 60, dan ik 60. Ik heb 60,000, dan ik 5, dan ik 65, rich money, dan ik 65. Ik heb 65,000, ik kan dan ik 65 now. Ik heb 65,000, dan ik 60, red Newton now. 65,000, are you boys done this side? At 65,000, dan ik 65. 65,000, dames en heren, allemaal klaar. You're bidding on lot number 3, 65, 1, 2, 3, and thank you, Red, is yours. Number please, Michelle, dankie. Nummer 19. Goed gekoop, Red. Ek weet jy wou 80 betaal, nou kry jy vir 65. Vriende, dit is lot 4. Kyk net die kwaliteit van hierdie beweging van hom. Sy temperament is lekker rustig. Dames en heren, dames, sy syfers is daar, speenkapware van 115, 104, koeiware 110, groeiware van 116, karkasware 122. Dames en heren, hier ons sê, die moeder wat 'n besonderse gunstige TKP het van 361 dae. Sterk toplyn op Venutivus, 'n bil wat ek goeie kwaliteit op hom het. Kyk sy glad haar. Vriende, wie sê? Kom ons gaan 15, dan word ek 50, 40, dan word ek 40. 40,000 met 'n dan word ek 40, dan word ek 40,000 met 'n dan word ek 40 nou. 40,000 word ek 45, dan word ek 50, 50, dan word ek 5. Ek het 55, dan word ek 60, dan word ek 65. Ek het 65,000, dan word ek 65 now. 70, thank you, dan word ek 70 now. Ek het 70,000, dan word ek 70, dan word ek 70, dan word ek 70. At 75, dan word ek 75, dan word ek 80. 80,000, dan word ek 80, dan word ek 80, dan word ek 85 now. 90, word ek 90,000, dan word ek 90 now. 90,000, ja, kyk vir my 90,000, word ek 90, 90,000 is aan, word ek 90. Dames en heren, bonus 90,000, word ek 90,000, ja. Allemaal klaar. 90,000, Mr. Glennie, I'm with you. Through and done on setting 1, 2, 3, and done. You sir, 71. Koos weer lekker aan de klap, David. Well done, well bought. Lot 6. Dames en heren, ons sê. Sandra, dit is die bil wat sy moeder so vroeg gekalf het in haar lewe. 25 maande het sy al reeds gekalf. Dames en heren, die TKP 341 dae moederskat. Veilige bal, harde bal. Prachtige bal, dames en heren, baie mooi kop hier, hierdie bal met oogbanke, speenkapware van 104, sy syfers is positief regdeur. Ek hou van hom, 'n veilige bal. Wie sê? Right folks, 50. 50, dan word ek 50, dan word ek 40, 40, dan word ek 40, 40, dan word ek 40, 40, dan word ek 40, ja. Ek het 40,000, dan word ek 40,000, denk je, dan word ek 40, ja. Ek het 40,000, dan word ek 40,000, dan word ek 40, het 40,000, dan word ek 40,000, dan word ek 40,000 aside. Ek het 40,000, ik kan het helemaal kan het lang, kan het center, dan word ek 40, ja. Het 40,000, dan word ek 45, dan word ek 45, het 45,000, dan word ek 45, dan word ek 45, ja. En ek het 45,000, dan word ek 45, ja. Het 45, dan word ek 45, dan word ek 45 nou. Op 45,000 is jy nou maar kan het lang, kan het center, dan word ek 45, ja. En ek het 45,000, dan word ek 45 aan de phone, ja. Op 45,000, dames en heren, allemaal klaar. No more at 45, selling lot number 6. 45, thank you. 84, baie dankie. Dat is hy gemiddeld afgebring. Baie goed gekoop. Baie dankie. Dames en heren, lot 7. Weer eens 'n bil wat geweldige kwaliteit het. Kyk net sy haarbedekking, rustige bil. Goeie toplyn op hom, dames en heren, sy syfers is positief, 105, 101, koeiware van 103, so kan ons aangaan. Vriende, wat kan ek sê? Lot 7 in die verkoopsring. Right folks, here we go.
Start there, but what do you say there, dames en heren? Kijk voor mij. Wie zijn meneer, wie zijn American 40 now? 4000 met American 40, thank you. At 45 met American 45, American 50 now. Ik heb 5000 met American 50, American 5. At 55,000 met American 55, American 55, yeah. Op 55 American 55, 30 on the view. Op 55 American 60. At 60 American 60,000, American 60, hier ik American 60 meer. Ik heb 60,000 American 60, ja. 60,000 dames en heren, allemaal klaar. 565, here we go. At 75,000, American 65,000, American 65, Rudy Bio. Op 75,000, American 65. At 65,000, I'm gonna send him now. 70. 67. 70 bij jou, Cheetah. 70,000 met American 70, ja. 70,000 met American 70. Rudy, ek is bij jou. 70,000, ek sê vir julle manne, dankie. 70,000 Rudy Nel, my bot is bij jou. Allemaal klaar. 70, baie, baie dankie. Prachtige groep, hulle wat Sandra net soos elke jaar die eenvormigheid. Ons sien het net in sy teling. Passievol oor sy diere. En dit is regtig waar, bly om dit te sien. Lot 8. Hardebal, speedable. Pray that you mark this one. Not, why not? Michelle het seker vir jou gesê, nee? Moet nie altyd na die vrouens luister nie. Dames en heren, speelkaware van 125, Koeiwaan van 111, groei dames en heren, Grove Valley 121, Carcass 117, we can carry on with the figures here folks, and out of a very, very good dam here, a very low ICP of 357, lot 8 on sale, staat there, but what do you say? Take it away, yeah. Dames en heren, baie mooi in proportie hierdie bal. Wie sê? 5,000 American 50, 15 American 40, 40 American 40, 40, thank you, American 40, ek het 4,000 met American 40,000 met American 40, of 4,000 is uitstaande, bal die bal is 4,000 met American 40, en 40, 40, American 45, met American 45, het 45,000 met American 45, ja, op 45,000 met American 45, but you a few, op 45,000 dames hier is julle allemaal klaar, 45, no more, 45, 7. 47 American 47 now. 47 5,000 met American 50 50 met American 50 but you ek het 5,000 American 50 50 American 50 52 ek het 52,000 American 52 met American 55 55 now 55,000 30 57 30 is seker. Maak dit 60 en kyk ons wat gebeur. 60, 60,000 met nou, 60,000 American 60 met American 60. 62, Birdie nou is het jou roep. Mag jy die kant. 62. 62 heel bo, allemaal klaar, 62 Birdie, baie dankie vir jou hulp. 62,000, hy is verkoop, André Marais, 84, baie dankie, 62. Lot 9 vriende, sy geboortemassa was 34 kilogram. Dis 'n bil wat ek baie van hou, uit 'n besonderse koei uit. 361 op TKP en ouma kant 368 dae. Sy syfers, Kaming se maak 103, 107 en so kan ons aangaan. Groeiwaarde van 110, Karkaswaarde 118. Vriende, hierso is hy 'n goed aan mekaar gesitte bil. Baie goed. Wie sê? 50 50, thank you now. Ek het 5,000 met American 50, met American 5,000, American 50, 15, American 50, met American 50, en 5,000 met American 50, bucks back, en American 50, American 60, ek het 6,000 met American 65, die American 65, ja, 75,000 American 70, American 70 beer, ek het 7,000 Jaapie bij American 5, het 75,000 American 75, but now, het 75 Jaapie is een goeie bal, 80,000 American 80 beer, 18 American 80, American 80,000 American 85, 85,000 American 85, American 85 now, at 90 American 85, dus aan American 85, American 85, ja. 90 bij hom.
90,000 now to get 90,000 now to get 90, 90 now to get 90, now to get 95 at 5 and now to get 95 now to get 90, 100 I get on the now to get 1 now to get 1 side on the 110 they get out to get 110 on the 20,000 now to get 110 110 but now to get 110 110 110 now to get 110 120. Are you out, sir? Thank you for the help. I've got 110. Jacobus vir jou. 110. My hamer word gelig. 110. Jacobus Leroux. Baie dankie. Kos jy lekker aan die klap. Dankie. My onderbeers, baie dankie kerels. Piks, jy het my baie gehelp. Baie dankie my maat. Vriende, dit bring ons by lot 10 en hier kom hy in. Dames en heren, is TKP aan moederskant van 353. Dames en heren, speenkampware 112, onderhoudsware 104, 104, koeiware, groeiware is goed, karkasware van 107. Wat kan ek sê? Lot 10 is in die ring, Bertie, ons soek nog 'n bou vir jou. 50, 40, now we get 40, now we get 40, now we get 40, thank you, now we get 40, at 45, now we get 45, now we get 45, now we get 45, at 45, now we get 45, now we get 45, up 45, now we get 45, now we get 45, and get 45, dames here, 50, 50, now we get 50, I get 50, now we get 50, Tian Yuka, now we get 50, at 50,000 around the ring and city, now we get 50, dames here, almal klaar, 50,000, Tian Trotsky, ek is by jou, my maand. All done, no more than 50 and done. Cameron with you. Thank you, Cameron. Buy number 20, 50,000 is yours. Lot 11. Dames en heren, kyk bietjie mooi na hierdie bal. Kyk bietjie mooi na hom. As 'n bal wat ek geweldig baie van hou. Hier's ons hy. Balans, hier's ons hy sterk op hom. Toplyn. Oh, as 'n prentjie voor ons maar hier's ons staan hy. Right folks, here we go. We've got our figures 103, 108, 101, 109, 118 and 112 in carcass value. Folks, here he is. Number 11 on sale. Red, have you marked him? 4,000 now. 4,000 meer kanse op naam get 40, but now get 40, 40, but now get 40, yeah. And 4,000, but now get 40,000, but now get 4,000, but now get 40,000, but now get 40, yeah. I get 4,000, but now get 40,000, but now get 40, 45 now. I get 5,000, but now get 45, yeah, but get 45, yeah. 5,000, but now get 45 bid. At 45,000, but now get 45, now get 50, 50 now. At 45,000, get 5,000, but get 55, yeah. I get 5,000, but get 55, yeah, get 55. At 55,000, now get 55,000, yeah. Oh, 5,000, but now get 55, yeah, I'm gonna get 55, yeah. And I get 5,000, as you know, I'm gonna I'm gonna get 55, yeah. Oh, 5,000, I'm gonna get 55,000 around the ring now. At 55,000, but I'm gonna get 50, 57, 57. Now, 7,500, I'm gonna get 57, I'm gonna get 57 a bit, I'm gonna get 57 here, 7,500, I'm gonna get 57 here, 7,500 dames here, allemaal klaar. Once and twice, third and last time, no ball. Dis koper 17, baie dankie Dassie, goed gekoop. Uitstekende bal. As daai bal donkerrooi was, het hy seker 200 gegaan. Maar nietemin baie geluk en alle sukses met hom. Vriende, dit is lot 12. Hierso is hy. Geboortemassa van hierdie bil was 32 kg. So met dit kan ek hom definitief aanbeveel vir wie gebruik van verse. 110 op index, dames en heren, 101 op index vir speenkampware, 106 onderhoudsware 115. Koeiware is goed, groeiware is daar, dames en heren. Hierso is hy, folks, let's go. Of on sale. 50 down, get 50, 40, 40 down, get 40 down, down, get 40, get 5 and 4, get 50, 50, get 50 down, get 50, at 5,000, down, get 50 down, get 50 down, get 50, get 5,000, get 50 down, get 5, at 5 and 5,000, get 60, 60, now, get 60, I can say 6,000, get 60, now, get 60, at 65, now, get 65, at 65, down, get 65, now, get 70 now, I can see 7,000, now, get 70, 70, now, get 70 bid, and 7,000, get 70, 77, get 5, at 5 and 7,000, now, get 75,
18 now, we're going 80,000, we're going 80,000 now, we're going 80, 80,000, we're going 80 now, we're going 80,000 now, up 80,000, one more, 85, I've got him back again, right there, we're going 85,000, up 5,000, one more, 90 now, I'm waiting here, guys, now we're going 90, we're going 85 bid, 85,000, dames, hier, maar is hier, hij wordt geluk. 90, I've got him back again, now we're going 90,000, op 90,000, we're going 90, we're going 90,000, 90,000. Hy is net vandag hier. Is jy seker? 90 bucks is by jou my vriend. 90,000. 5. Hy is terug. 95,000, American 95, American 95, American 95, ja. Ek het 95,000, American 95, ja. 95, American 95. Almal klaar. Bucks moet nie altyd na jou vrou luister nie. 95,000. My hammer is hier. Hy is meer. Baie geluk en baie dankie. Julle kry 'n uitstaande bil. Baie dankie. Kom ons gee 'n lekker aan 'n klap. Dames en heren, vriende, lot 13 is in die ring. Harde bal. Constitiebal, dames en heren, aan moederskant TKP van 366. Dames en heren, speenkalfwaarde vir 122, sy syfers is absoluut positief, koeiwaarde vir 113, groeiwaarde 125, karkaswaarde, kyk mooi, op 134. Vriende, hierso is hy, wie sê? Right, folks, here we go. 50, 50, now I'm going to get 40, 40, now I'm going to get 40, then thank you, I'm going to get 40 bid. At 45,000, I'm going to get 45, but now I'm going to get 45, but now I'm going to get 45, yeah. At 45,000, meer kans op, now I'm going to get 45, but now I'm going to get 45. At 45,000, I'm going to get 50, now I'm going to get 50, 50 now. At 50,000, but now I'm going to get 50,000, but now I'm going to get 50. Oh, 5,000, now I'm going to get 50,000, yeah, PBO. Oh, 5,000, I'm going to get 50,000 around the ring and Sydney, I'm going to get 50, yeah. At 50,000, I'm going to send in, now I'm going to get 50, yeah. All through and down, and I sell them all, gentlemen. 50 all through and on a ball at 50,000. Ja, baie dankie my maat. Jy help ons heel oggend. Daar kry jy jou bil. Ons sê vir jou baie dankie. Koop er een. Hy het al gister gestreep. Ja, baie dankie Flippie. Alle sukses met hom. Hy bly sommer die een kraar ook distruk. Lot 14. Baie dieselfde as die vorige bil. Harde bil, goeie balans in hom. Toplyn, lengte van lyf is daar. Speenkalfwaarde van 115 vriende, groeiwaarde van 138, karkaswaarde presies as die vorige een op 134, aan moederskant, 'n TKP van 353, dit is lot 14, 'n harde bil, wie sê, vriende praat by my. 40 now. At 4,000, I'm going to 40, but now I'm going to 4,000, I'm going to get 40, but now declare to be now I'm going to get 40. At 4,000, I'm going to get 40,000, but now I'm going to 40, 40, but now I'm going to 40, and I get 4,000, but now I'm going to 40,000, but now I'm going to 40, 40, at 4,000, I'm going to get 40,000, my one already, but now I'm going to get 40, 4,000, dames hier, allemaal klaar. 5. 45, but I'll get a 45, but I'll get a 45, yeah. I get 45,000, I'm get a 45, yeah, I get 45, need to clap to you. 45,000, I'm out loud, 45, 1, 2, third the last time, 45. Marco, baie dankie. Jy het goed gekoop, jy het lug weggekom. Ons weet jy gaan tevrede wees met hom. Volgende jaar is hy terug. Dankie Marco. Lot 15, selfe baie goed in mekaar gesitte bil. Lengte, hoogte versus mekaar is baie goed. TKP en moederskant van 362, speenkalfwaarde van 115. Dames en heren, ons sy syfers is daar. Sy ouma self van TKP van 369. Vriende, hier is ons, hy's 'n veilige bil. Hier is ons, wie praat met 40, daar ek 4,000, maar ek het 40, ek het 45,000. I'm going to get 50, 50, now I'm going to get 50,000 of it. I get 5,000, I'm going to get 50. At 50,000, I'm going to get 55, I'm going to get 2, but now I'm going to get 25,000 now. Of 25,000, I'm going to get 52, but now I'm going to get 55. At 55,000, I'm going to get 57, 57 now. At 57, I'm going to get 57, 60. At 60,000, I'm going to get 2, 62 bid. Of 26,000, I'm going to get 2, I'm going to get 2. Of 26,000, my money, I'm going to get 62, yeah. Of 26,000, dames hier, allemaal klaar. He's done his time, 62, and twice, third and last time, 62. 23, thank you Dave, well done, 62,000, he's yours, we wish you all success, well done. Very good bull.
Excellent. 16. Lot 16. Vrienden is ons hy. Spianka Ware. Selfde daar. Groeiware van 118. Karkas 115. Vrienden is hier om te verkoop te word. Uit baie vrugbare moederheid. Dames en heren. Hier is ons hy. Lot 16. Diepte, kapasiteit. Red Newton, talk to me, what do you say? 40 down, get 40, 40 down, get 40 down, get 40, thank you. At 4 days, I'm down, get 40 down, get 40 down, get 4 days, and you get 40. At 4 days, I'm get 40 to Banana, so 2 for now. I get 4 days, and you get 40 down, get 40. Out 4 days, and I'm get 40 down, get 2. At 4 days, I'm get 2, banana, get 45. At 5 and 4 days, I'm get 45, banana, get 45. Here you go now. At 5 and 4 days, and I'm get 45 now. At 5 and 4 days, and I'm 45. Mario Biomondi Shaw. 5 in 4 days and Yamakan at Long, it's 45,000 around Oregon setting now at 40, I'm going to get 47, 50 now, I'm going to get 50 at 5 days and I'm going to get 50,000 and I'm going to get 50 at 5 days and I'm going to get 50,000 and I'm going to get 50 at 50 down, I'm going to get 52 now. Twin fight that dice, I'm going to get 52 down, I'm going to get 52. Twin fight that dice and my money, I'm going to get 52 to the side of twin fight that dice and dames hier, allemaal klaar. 52. All done. Setting at 52. Done. Lot 17. Maak gereed. Om in te kom, hier so kom hy. Kawings maak 109. Spianka Ware 105. Onderhoudsware 105 en so kan ons aangaan, dames en heren. Sy syfers is absoluut positief. Groeiware van 108. Vriende, hier is ons hy aan moederskant, die TKP van 362. Hier is ons hy, 'n bil wat nog baie gaan ontwikkel vorentoe. Sy lewe lê voor. Dit is lot 17. Vriende, begin by. 40. 4 days an hour. 40 down, but down, get a 4 down, but get 42, but down, get 45. At 5 days, I'm going to get 50 down, I get 5 down, I'm going to get 60. At 6 days, I'm going to get 5 down, I'm going to get 65, but now, I get 5 and 6 days, I'm going to get 65, yeah, I'm going to get 65, yeah. And I get 5 and 6 days, I'm going to get 65, yeah, I'm going to get 65. At 5 and 6 days, I'm going to get 70. At 7 days, I'm going to get 70, but now I'm going to get 70, 70, now I'm going to get 70 bid. Of 7 days, I'm going to get 70, but now, at 7 days, I'm going to get 70, yeah. Of 7 days, and now I'm going to get allemaal klaar, 70,000, 1, 2, 3, and done. 70,000, thank you sir, by number 9. Dankie vir jou. Vir jou het goed gekoop, baie dankie. Jy sit stil te wonder wat het jy gemerk en dan kry jou bal. Well done. Lot 18. Dames en heren, hier is ons hy. Lot nummer 18, dames en heren. Ek dink, Sandra het jy gesê, dit is die jongste bal. Jongste bal op verjaarse veiling. So hy gaan nog ontwikkel, maar hy die bal, hy is getoets in die katalogus, want hy het aan, hy is nie getoets nie, hy is wel negatief, soos Sandra vroeger gesê het, dit is lot 18 vriende, in die verkoopsring, kyk die kapasiteit op hom, baie goeie been op hom, vriende, wie sê, 40, 400 nou, 400, maar dan get 40, but dan get 40, dan get 40, dan get 42, at 42, maar dan get 45, but dan get 50, at 5, get 55, but dan get 60, at 60, dan get 5 down, at 65, dan get 70, 70 bid, at 7, maar dan get 70, banana get 70 bid, op 7 days van de klink je die aan de 72 daar, at 72 days en dan get 70 to side, at 72, 7 days en dan get 70, banana get 70, at 72 days en dan get 75, at 75 days en dan get 75 now, at 75 days en dan get 80 now, 85, at 85 days en dan get 85 now. At 85,000. Thank you for your Copenhagen. He's also a ball with baie goeie kwaliteit op maniere wat sien hy's right fix, here we go now. What do you say down? I'm going to get 50 now. 40 at 4 days and 40 down. Get 4 days of visa. At 4 days and my man, I'm going to get 40 down. But I'm going to get 40 bid. At 4 days and I'm going to get 40. But I'm going to get 45. At 5 and 4 days and I'm going to get 45 now. At 5 and 4 days and I'm going to get 45. But I'm going to get 45. At 50,000. But I'm going to
50,000, yeah. At 5,000, I'm down to get 50,000, down to get 50, yeah. At 5,000, I'm going to get 50,000, down to get 50. At 55, at 5,000, you can get 55,000, yeah. At 5,000, 30, Devon, 40, can I get 55, yeah. Of 5 in 5,000, as I'm going to sell it down, yeah. At 55,000, around the ring, I'm selling now. At 60,000 now. At 6,000, my man, I'm going to get 60, yeah. At 6,000, I'm going to get 60 now. Of 6,000, as I'm going to sell it down, yeah. At 60,000, around the ring, and I sell now. Of 50,000, I'm going to get 60, yeah. Of 60,000, hamer wordt geluk, allemaal klaar. All out and down and selling here. 60,000, once and twice, for the last time. At 60,000. Baie goed gekoop, baie dankie. Lot 20, lot nummer 20 is daar. Right nou, dames en heren, TKP en moederskant van de 361, dames en heren. Kijk bietjie mooi naam. Speenkapware van 110, meneer, koeiware 106, groeiware 119. Hy is positief op die cijfers met 116 op karkasware. Lot 20 in die ring, dames en heren, wat sê die man is daar? Right, hoe is hy lang lijfbol met een goeie toplijn, meneer, wat sê die is daar? 4,000 na. Het 40 by daar, 45 now. Het 45,000 by daar, 45 by now. Het 45,000 by daar, 45 by daar, 45. Het 45,000 by daar, 50 now. Het 5,000, ik kan 50,000 by daar, 50 now. Het 5,000 by 50,000, 50, oh 5,000 yeah, BBL, I'm gonna 60, 60,000, but I'm gonna 6,000, but I'm gonna 60, at 6,000 is I'm gonna 60, at 60,000 around the ring, I'm setting them all out and done, setting this time at 60,000 them all. 30, 90, ek kry jou bal 98. Bertie, dankie, dat hy verse wat jy laas jaar gekoop het. Hy wil nie praat nie. Jy geskrik. Ek sal jou afkeer nie, ek weet. 55 is reg. 55, maak hom so. Ons het hom so neergeskryf, Bertie. Ek het gesien jy skrik nie, toe vat ek hom maar. Maar ek wil nie jy met te groot skrik nie. 55 vriende vir julle rekord, die boom, 55. Right, 21, lot nummer 21, lot 21, dames en heren. Balans in hierdie bal, meneer, ek hou van hom, kyk 'n bietjie mooi uit, 'n goeie moederheid, dames en heren, as hy cijfers is positief. Right, folks, here we go now, lot nummer 21, ja. Right, dames en heren, wat sê die man, weer eens, meneer, kom ons gaan, 4,000 nummer 40 now. Het 4,000 nummer 40, nummer 40, maar now. Het 4,000 nummer 2, het 45,000 nummer 45, nummer 47 now. Het 5,000 nummer 50,000, nummer 50, het 5,000 nummer 50,000, nummer 50,000, maar now. Op 5,000, ek sal 2 van die meer op 52,000 nummer 50,000 now. Op 50,000 is jy maar kan het lang gaan sell it down, yeah. At 50,000 once and twice for the last time. 50,000, thank you. Baie dankie julle manne, help my julle oggend. Jaco Svein, baie dankie Jaco. Jy en jou kollega langs jou, julle help my julle oggend, ek sê vir julle dankie. Julle sit hulle vir ons in vir 40. Dis waardeer. Right now, vrienden, lot nummer 22, Isa, lot nummer 22. Lot 22, dames en heren, Isa sy speenkapware van 107, groeiware van 118. Right, folks, hy de vrugbare moederheid, meneer, met TKP van 356 daar. Right, kyk bietjie mooi, dames en heren, hierdie wil gaan nog ontwikkel, meneer, Isa, 2 bal, Isa. Right, hy is laat in die dag, meneer, moet nie fout maak, wat sê dat 40 jaar. Het 4,000 nummer 40 nou, het 4,000 nummer 40 nou, het 4,000 met nou, het 4,000 nummer 40 jaar, het 4,000 nummer 40 jaar, het 4,000 number 40, ik zou zeggen, het 4,000 die kan zullen maar kan het lang kunnen zullen dan ja, at 40,000 around the ring and sitting American 40 jaar, op 40,000 aan het laar, all out and done, my one and only, but I'm gonna sell him, he walks away, no more, at 40,000. Koop er half, baie dankie. Hy gaan Aberdeen toe, baie dankie. Right, vrienden, dit is laatste van die aanbieding. Vrienden, baie dankie vir julle ondersteuning. Ons waardeer, ons gaan met die vroulike diere aangaan. Ons wens vir julle alle sukses toe met die gebruik van julle bulle van ons kant af. Ons waardeer, baie dankie daarvoor. Dit is die laaste bal van die jaar se veiling. Dit is lot 23.
Hier is sy speenkalware van 124 soos jy kan sien, koeiware 107, groeiware van 'n inlamintige 135 asowel sy karkaswaarde. Dames en here, 'n TKP en moeders kan van 359. Hier is ons hy 'n bou met goeie kapasiteit, 'n veilige bou. Vriende wie sê, 50 down, get 40, 40 down, get 40 down, so die get 40, ja. Het 4000, get 40, but down, get 4000, get 40 down, but down, get 40. Het 4000, kan as jy nou maar kan dit lang kan sê dat maar get 40, ja. Het 42, but down, get 42,000, but down, get 2. Het 42,000, kan nou get 2, but down, get 42. Het 42,000, but get 42,000, but down, get 42, ja. Op 42,000 as jy nou maar kan dit lang kan sell now. All through and all done on I sell no more. This time at 42. Kerels, ek wil net seker maak dat julle almal die katalogus van die koeie was los, is 'n los bladsy gewees in die kantoor. Die manne wat in is op die koeie, ek glo julle het so 'n bladsy, anders sal julle nie die inligting hê nie. En as julle net die veiling wil volg, meer as welkom. Reg vriende, dit bring ons by ons eerste van ons vroulike dien aanbieding. Aan ons verkopers wil ek baie dankie sê vir hulle inskrywings wat hulle gemaak het. En baie dankie daarvoor. Die kwaliteit wat hier so is goed. Ons waardeer julle bydrae tot en met hierdie veiling. Baie dankie. Right vriende, dit is lot 24. Lot 24, 5 of them. Dames en here, julle het al die inligting in die katalogus baie duidelik. 5-20 koeie. Dames en here, hulle is nog relatief jong, 4 jaar oud, so hulle tweede kalvers nou gespeel. Hulle gaan weer kalf vanaf die 1 Oktober af tot en met einde Desember. Dit is ons verkoper Wilhelm se koeie. Dames en here, pragtige groep koeie soos elke jaar wat jy vir ons inskryf. Hier is hulle, vriende wie sê. 18,000 by number 80,000, what is on number 70, number 70,000, number 15, number 50, ja. Het 15,000 by Revision, number 50,000, by number 15,000, by number 15, het 15,000, number 50,000, number 15 half, het 15,500, number 55, number 15, number 16, het 16,000, number 16, number 16, ja. Het 16,000, number 16, number 16, 5, ja. Het 16,500, number 65, het 16,500, number 65, hier number 65 bid, op 16,500, number 65, Jimmy Bio, 16-5, 17, Meerkat, 17-5, Jimmy, 17,500, number 75, maybe the can number 75, that's 17,500, the can number 70,5, yeah, that's 17,500, number 75, yeah, 17-5, Jimmy Vermaak. Allemaal klaar. Ek gee Meerkat net 'n gelyke kans. Julle seker? 17-5, Jimmy, ek is by jou, 17-5, 18. 18,000, het gaan so 18,000 met number 18, ons sy number 18,5, 18,500 my man number 18,5, hier number 18,5 met down, 18,500 met number 18 down, number 18,5, 18,500 met down, 18,500 met number 18,5, ja, 18,5 Jimmy Vermaak, op is julle allemaal klaar, 18,5. Die meerkatte wat ek ken is vinnig. Dis die sein. 18-5 Jimmy Vermaak, ek dink ek gee hulle 'n geweldige kans, kan ek my hamer laat val. 18-5 Jimmy Vermaak van Hofmeyer, 95, baie dankie. Jimmy, dankie vir jou geduld. Dat jy nog jou 10 pen uitgetrek het nie. Ek ken nou Jimmy, hy sal dit nooit doen nie. Thanks Jim. Vriende, die volgende lot, nog steeds dezelfde verkoper. Wilhelm, baie geluk, jou koeie lyk pragtig. Ons weet waar koop jy jou bulle. 'n Groter groep. 7 van hulle. Hierdie is die koeie wat die mooi kalvers speel. Manne, hier is hulle. Koeie wat elke jaar kalf, mooi kalfie speel, uit hierdie berg uit, moet nie 'n fout maak, julle is aangepas. Vriende wie sê, selfde storie, Andrew praat by. 17,000 wie sê.
16,000, but now I get 15, I get 50,000, I get 50,000, I get 50,000, 13, I get 50,000, what do you say, I get 15, yeah. You're not going to 15,000, I get 15, and 50,000, Andrew B, I get 50,000, but now I get 50,000, I get 15 bid, and I get 15,000, I get 50,000, yeah. At 15,000, I get 50,000, but now I get 15,000, but now I get 15, oh, 15,000, now I get 50,000, but now I get 15,000, at 15,000, Andrew for Kerkins, about 15,000, about 15, yeah. Oh, 15,000, about 50,000, now I get 15. Op 15,000 is Jelama kan het lang, dan staat namelijk het 15. Andrew bij jou, all done normaal 15. Andrew, ons is een beetje onder. Ik speel op kaarten, kan je dit 16 maken? Niks, 15,5? 15,5, Wilhelm 15,5 is die beste, kan ik verkoop. Baie dankie, 15,5. Dankie Andrew, hij helpt ons elkaar, kom ons in die helft in. Sê het op, baie dankie. Lot 26, 6 van hulle, lang lyf boerkoeie, dames en heren, dis hoe hulle lyk, productieve koeie, dis hoe hulle lyk, dames en heren, hulle maaklik aan is groot, die kalfdatums het julle in die katalogus, hulle is so jaar ouder as die vorige lot, vriende, wie sê 15, dan gaan ons, 50, dan get 15,000, dan get 15, dan get 15,000, what is on, dan get 15, 15, dan get 15, 15,000, dames en heren, wie sê, dan get 15,000, dan get 15,000, hoe sê, oh, 15,000, hier, dan gaan 15, 15, 14, praat met my, at 14,000, 30, dan get 40,000, dan get 40,000, dan get 40,000, dan get 40 bid, 14,000, 30, Davenport, allemaal klaar, 30, gaan jy ons een bykie help, maak het, ons wil, dit het ons, 15,5, baie dankie, 15,5, baie dankie vir jou gesindheid, hulle is verkoop, hou soek as die nommer, wat 13, 98, manne die koeie se lywe is nog sterk, 5 van hulle, kalf vanaf 1 Oktober, dames en heren, is ons nou meneer 5 koeie, meneer Isa, meneer wat sê Isa, see we go now, stop, yeah, but what is that, I'm gonna get 40, yeah, at 14,000, but I'm gonna get 40, but I'm gonna get 40,000, I'm gonna get 40, but I'm gonna get 40, yeah, at 14,000, but I'm gonna get 40,000, I'm gonna get 40, 40 now, at 14,000, we say, I'm gonna get 40,000, I'm gonna get 40, yeah, of 14,000, hier, man, 40,000, I'm gonna get 14, enig iemand, doodstil, 30 koos op eens, vandaag klasse 1 hierin kom, 13, 13,000, but I'm gonna get 30, 30, but I'm gonna get 30, but I'm gonna get 30 bid, 13,000, but I'm gonna get 30, but I'm gonna get 30, but I'm gonna get 30 bid, 13,000, 30, jou bot, allemaal klaar, 13,000, 30, selfde story, ek weet as jy, gaan jy ons een bykie aan, maak het 15, dan gaan nou mooi praat, 14,5, Wilhelm 14,5, verkoop, sien Bertie, jy het ons net nog gehelp, nou help Wilhelm weer, so kom ons trek ons die waard dier die drif. Die laaste, Wilhelm, dis jou laaste lot, dis lot 28, gemeng, 2019 en 2020 groep. Dames en heren, skaal van 1 Januarie af tot en met middelmaart. Right, vriende, here we go now, folks. What do you say, dames en heren, wat sê Lisa? 13,000, bananen, 13, bananen, 30,000, bananen, 13, 13, bananen, 13, 13,000, bananen, 13, bananen, 30,000, wie sê, bananen, 13, 13, bananen, 13, ja. Enig iemand 13, 12,000. 12,000, namelijk 12,000, namelijk 12, 13, namelijk 13 beer, 13,000, namelijk 13, namelijk 13, half, namelijk 35 beer, ik heb 13,500, Jamie, namelijk 35 beer, 13, namelijk 14, namelijk 14 beer, namelijk 14, en 14, 5, namelijk 45, namelijk 45, ja, het 14,500, namelijk 45 beer, namelijk 45, en 45, the money is inside, namelijk 45, 14,500, namelijk 45 beer, 14,5. Geen de kans, Jamie. Jou bot 14,5.
Almal klaar, 14-5. No more selling, 14-5. Jimmy, baie dankie. Volgende verkoper is Johan Skoeman van Grootdam. Johan is nie met ons vandag nie. Dames en here, sy eerste aanbieding. Daar kort nog te 6. Hy is net hier nie. Dankie Sandra, hy is met ons. Klink seker snaps. Jammer julle. Hy is net hier vandag nie. Johan ver gery, het bietjie gaan jag. So, gaan dit vir hom. Lot 29. 6 van hulle. Dames en here, hier is hulle, dames en here, julle kal datums. 1 Desember tot einde Januarie. Lot 29, 6 goeie. Right folks, here we go. And take it away once again. What is on an 15, but now 50,000 visa, and 15. Hit 14,000 Jimmy for Mark, and I'm going to get 14, number down, get 40 down, now get 14, yeah. Of 14,000 visa, now I'm going to get 40, now I'm going to get 30, now I'm going to get 13. 13,000, but now I'm going to get 30, now I'm going to get 30,000 visa. Of 13,000, now I'm going to get 13, shorty, now I'm going to get 13, B, I'm going to get 13, yeah. In the cream on 13,000. 12,000. Enig iemand? Kan die lanes 12 gaan nie? Niks, doodstil. Laat hulle eers uitgaan. Lot 30. Selfde as die vorige groep. 2015 en 2016 pragtige koeie. 1 Desember tot einde Januarie die kalfdatum. Hier is ons hulle. Dames en here, selfde storie 6 van hulle meneer wat sê hy staan nou met 12 jaar. 12,000 wie sê nou met 12 jaar, maar dan 12,000 maar dan 12 jaar, maar dan 12 jaar. Jy net met 12,000 met sê met 12 dan so dit met 12. Wat hier uitgaan. Ons glo ons gaan hulle verkoop. Al die tyd praat. Hier is 'n jonger groep, 2020 en 2021 goeie, maak gereed om in te kom, 5 van hulle. Alright, dames en heren, zoals hulle meneer 5 van hulle meneer, hy sal laat maar hier in 30 en hier, dames en heren, wat sê hy sal right fix, here we go now, snap, ja. And take it away once again, number 10, number 10, begin julle laag op 10,000 wie sê, 10,000 maar dan 10, number 10, dames en heren, number 10, number down, 10,000 number 10, number down, number 10, number down, number 10, number down, number 10, 10,000 number 10, number down, number 10, op 10,000 die kan as julle maar kan het laag, kan sit number 10, ja, op 10,000 die kan number 10, 10,000 number 10, number 10, 5, 11,000 get 11,000 but down 11, yeah, 11,000 number 11, number 11, but down 11, yeah, 11,000 number 11, number 11, half, 11,500 but down get 11,000 but get 12, yeah, and I get 12,000 but now I get 12, yeah, but I get 12 bid, up 12,000 but I get 12,000 but now I get 12,5, Jimmy 12,5, 12,000 die kan namelijk 12,000 but now I get 12, Jacobi is helemaal klaar, all out and done, setting at 12 no more, all through and done, setting and done, 12,000. Jacob wat vanuit vooraf is. Na die tyd. Ons reg. Jacob, een nommer? 13, baie dankie Jacob. Dames en heren, die volgende lot is lot 32. Lot 32 en 33 is precies dieselfde aanbieding. Ons hoogste beheer kan kies een of al twee krane. Is dit reg?
32 en 33. Ons kan hulle vir julle saamgooi hulle tieners as dit julle enigstens gaan help. Vriende, kom ons gaan. 12 is dit begin. 12,000 met Argent, 12,000 met Argent, 12 met Argent 10 ja. 10,000 met Argent, 10,000 met Argent, 10 met 10 met Argent 10. 10,000 Jimmy vermaak ek wel vir jou na Argent 10 met Argent 10. 10,000 na Argent 10 met Argent 10,000 hier met Argent 10 bid. En ek 10,000 nie kan Argent 10 met Argent 10. Op 10,000 met Argent 10, 5 10 5 met Argent 11 ja. 11,000 met Argent 11 met Argent 11 5. 12,000 met Argent 12 met Argent Jackie nog hier weer 12 ja. 11,500 met Argent 11 12,000 met Argent 11 5. 11,500 Jimmy bio 11,500 is hier allemaal klaar. All done. Swelling 11.5. 12 bid. En ik heb 12,000 bid. En ik heb 12 half. 12,000 again. En ik heb 12,000. Dus aan. En ik heb 12 jaar. All out and done. Swelling at 12. No ball. Jouw bot. Al twee kralen. Baie dankie. Julle soek ook 12,000 beide kralen. The next fellow, Cameron Levitt. Thank you, Cameron, taking part on the sale. Dat is deel van die vorige groep. Lot 34, 34 ons raak, ons veiling loop einde se kant toe, dames en heren, lot nummer 34, aan behalve the wet. Thank you so much, Cameron. Here we are. Right, folks, here we go. 4 of them, 3 sold. Here we go, 21 cows, here we go. En hier 20, 21 van hier is die geboortejaar, wat sê hulle? Right, hier wil sê hulle 200, dan word ek 12, dan word nou. 12,000 word 12 jaar. 12,000 word dan word 12, dan word ek 10, dan word ek 10,000, dan word ek 10, dan word ek 10 jaar. En ek 10,000, dan word ek 10, dan word ek 10. 10,000, dan word ek 10, dan word ek 10, dan word ek 10, 11 jaar. 11,000, dan word ek 11,000, dan word ek 11,000 jaar. 11,5. 11,000, dan word ek 11,5. Hier word ek 12, Jaco 12 vir jou. En ek 12,000, dan word ek 12, Jaco kyk vir my. 12,000 met nummer 12. 12,000 online dat het gehoor ek het by jou nie Jackie. En ek het 12,000 meer kan, maar ek het 12, maar ek het 12, maar ek het 13. 13,000 met nummer 13, maar nummer 13, maar nummer 13 meer. En ek het 13,000 hier, maar ek het 13,5. En 13,500 nummer 13, half hier, maar ek het 35 meer kan nou. 13,500 nummer 35, maar ek het 35. 13,500 aan die kan, maar ek het 35 meer. 35 meer kan, maar ek het 35. All out and done, setting at 35. No more, all through, all done and done. 13,5. Meerkat. Ons het hom. Baie dankie Meerkat. Alle sukses aan ons koper. Baie dankie daarvoor. Ons waardeer die ondersteuning. Dat jy deel is van hierdie veiling. 35. Ag hierdie groep uit. 20 koeie. Ag van hulle pragtige groep dames en heren. Vormag, daar soos hulle September maand, ons reën is nog nie geval nie. Die koeie gaan nog baie verbeter. Julle sal sien wanneer een tipe dames en heren like peace on the bot. Here we go. Start me up once again at 15 now, get a 15,000 reset. 15 down, now get a 15,000, now get a 15, now get 40, 40, now get 14, and I get 12,000, but now you problem, I get 12 down, but now get 12, jump BBO, and I get 12,000 reset, now I get 12, shooting, now I get 12, 12,000, but now I get 12, shooting, now I get 12 here, and I came out of 12.
11,000 kost gaan. 11,000 hier over 11 bid. 11, thank you, Jaco. 11,000 die kan over 11,000 banaan. Jaco is over 11,5. 11,500 banaan. 11,50 kan over 11,5. Ja, nou 12, Jaco. 11,50 kan over 11,500. Ja, 11,500 over 11,5. Ja, maar ik 12. Ja, Jaco 12. En ik 12,000 bij nummer 12 half. En ik 12,500 nummer 12 half. Nummer 12 5. Dus nummer 12 5. 12,500. Ja, maar kan het lang kunnen zijn. Nummer 12 5. Ja, 12 5. Dus all three and dan selling at 12,5. No more. 12,500. Bij Hammer is hier wordt geluk. Allemaal klaar. 12,5 bij dankie. Cameron 12,5. Vrienden, lot 36. Daar is 5 koeien in die groep uit 24, 19, 21, 18 koei. Kalf maatman 2025. Hier kom hulle in. Net die twee. Net die twee. Cameron, only this two. Sorry. Change in the catalog. Only two lot tip 36. Alright, vrienden, daar zo zullen meneer 2019 koeien, meneer Lotteman 36 in de ring, meneer wat zijn deze? Het 15.000 banaan, 15, namelijk 14 banaan, 14.000, namelijk 14, ja. 13.000 banaan, namelijk 12 banaan, 12.000, Jacob Rabbi, wat zullen? Het 12.000 banaan, 12 banaan, 12.000, hier, namelijk 12, of 12.000 banaan, 12 banaan, 12.000 ben Jacob Bio, en ik 12.000, namelijk 12 banaan, 12.000, ja. Ik 12.000, namelijk 12.5, het 12.000, namelijk 12.5, Jimmy, namelijk 12.5, ja. 12.500 mensen helemaal kan het lang kunnen zetten, namelijk 12.5 of 12.500 allemaal klaar. No more, 12.5. Thank you, Germany Vermaak, 12.500 of meer, alles verkoop. Lot number 37 is about to enter the ring, folks. Here they come. 5-2 uit verse dames en heren, voor die bal dames en heren, kijk een beetje mooi meneer, wat maar 37 is right, wat zullen is zelfde sorry, kom meneer, wat zullen is meneer, kom eens gaan, het 10.000, nummer 10, nummer 10.000, nummer 10, nummer 10, ja, het 10.000 wie zijn, nummer 10.000, nummer 8, nummer 8.000 wie zijn, nummer 8, ja, 8.000, nummer 8.000, nummer 8, beer, 8.000, nummer 8, nummer 8.000, ja, beer, nummer 8, ja, en ik heb 8.000, nummer 8, 5, nummer 8, 5, het 9.000, nummer 9.000, nummer 8, 5, the side, 8.500 nummer 8 half, ja, 8.000, nummer 9 I've got him back again, nummer 9 beer, en ik heb 9.000, nummer 9, het 9.000, nummer 9, nummer 9, ja, beer, nummer 9, sa, het 9.000 is nummer kan het nummer 9 half, het 9.500 meer kan nummer 9, 5, ja, het 9.5 bij nummer 9.500, nummer 9, 5 beer, op 9.500 is nummer kan het langer, dan zet het nummer 9, 5 beer, op 9.500 nummer klaar, all out en dan zet ik het 9.5 all through, and all done, no more, 9.5, online, selling at 9.5. Cameron, what do I do? 9.5. Thank you, they sold. Dames en heren, zo. Namens van Ellen weer, 13 jaar uit versies, dames en heren, een leven leeft voor. Alright, dames en heren, wat zijn deze meneer, wat zijn meneer, hij komt in die bergen, dames en heren, relatief makkelijk gaat, die meneer gaan bij mooi groeien, is dat die niet weer in komt. En wat zijn deze 8.000 weer, hij kan zijn shorty, American 7 jaar, het 7.000 American 6, American 6.000 American 6 jaar, het 6 American 6.000 American 6 bit now, het 6.000 American 6 American 6 bit, het 6.000 American 6 American 6 jaar, en ik het 6.000 American 6 American 6 jaar, op 6.000 is je American het langer dan American 6 jaar,
Op 6000 number get 6 bid now, number get 6 bid, yeah. Op 6000 numbers, number get 6 bid, number get 6 half. At 6,500 is half hier. 6 number get 7 bid now, get 7000 number daar. At 7000 die kan number get 7 bid now. Ek sal nou 'n kwartjie vat om julle te help. 7000 number 7 bid now, get 7 ja. At 7000 I get 250 now. At 7250 now get 75. At 7500 number 75 here number get 7750. At 7750 now get 7750 ja. 7750 in Mills aboard. As julle maar kan dit laag en sit dit number get 7750 ja. 7750 is all through and down on I sell no ball 7750. Willem, baie dankie Emil. Baie dankie. Hulle gaan goed doen in daai Soetveld. Jacobus maak hulle dragtig en gaan ons weer vorentoe met hulle. Hy werk uit 'n plan. Namens Dr. Minnaar 25-20 goeie, wat by die bal geloop het. Slaai Liesel. Righto, dames en heren, hier is ons al 39. Kijk net hoe lekker rustig is hier die koeie. Righto, dames en heren, wat sê meneer, wat sê meneer, wie sê namer get 10,000, sorry ja. 10,000 namer get 10, namer get 10,000, namer get 10, sorry, namer get 10 beer. 8,000 by namer get 8,000, sorry, namer get 8, ja. 8,000 by namer get 8,000, die kan namer get 8, by namer get 8, ja. 8,000 die kan namer get 8, by namer get 8,000, namer get 8, ja. 8,000 namer get 8,000, namer get 250, namer get 5. 8,500 by namer get 8,005, by namer get 8,750, 8,750 namer get 8,5 this side. 8,500 number grade 5 ja. 8,500 is julle maar kan dit lang en sit dit number grade 5 hier. 8,500 number grade 5 ja. All through and down and I sell 750. 8,750 now 9 sa. 9,000 number 9,000 9,000 Jaco nog nie daar. 9,000 number 9 sa. 8,750 the side. Dink mooi. 8,700 vir Felipe jou. 8,750 is julle maar kan dit lang en sit dit aan ja. 8,750. Lyle what do we do? Baie dankie vir die Scooby 8750. Hulle is verkoop. Vir die nommer asseblief. Ek kan aan die helfte volgende jaar betaal vir die. Jy het lig weggekom, maar dat is jou nou. Thanks Lyle. Lot 40 en ons gaan die veiling klaarmaak met hulle dames en heren. Dan sê vir julle baie dankie vir 'n wonderlike dag. Sukses. Ek hoop julle diere kom goeie kom verse kom veilig by die huis. Van ons kant af baie dankie. Right to lot nummer 40. Lot nummer 40 Johan Skuman ons volgende verkoper is aan 2019 en 2020 goeie dames en heren hulle by die bou geloop is aan. Right daar is 500 dames en heren wat sê 12,000 nou. 12,000 goes aan. Het 8,000 nou. 8,000 word gereed dan so die nou word gereed by nou. Het 8,000 word gereed dan so die nou word gereed by nou. Word gereed dan by nou. 8,000 by nou 8,000 die nou word gereed dan so die nou word gereed beer. 8,000 die kan as jy nou kan dit lang kan sit dan word gereed dan ja. En ek het 8,000 nou maar word gereed dan so maar 100 by nou word gereed beer. 8,000 is jy nou kan dit lang kan sit dan ja. 8,000 around the ring setting nou maar 8,000. Die verkoop jy wat wil hulle hê? Jaco, gaan jy ons bietjie help? 8,750 dan is hulle jou nou. So 9 gehad het, ek gee 'n bietjie tegemoet kom. 8,750 julle is verkoop. Baie dankie. Dankie dames en heren vir 'n goeie veiling. Baie dankie vir julle ondersteuning. Namens Vleis Sentraal, namens Sandry, ons waardeer.